Sei tu arredo. Scherzo. Acabamos, joder, que xa estaba na cama fai unha hora. Vou para a cama. Fora. Vas andando lá para vos? Eu? Eu que te os locais será? Que? Xente os locais. Tes Fernando. Vou vai para casa. Pero, eu vou no coche, Fernando. Que tiver liquidas. Eu non sei fazer nada. É para que A mí non. É para que vive. A mí sí. Dille que o bocadillo viña sin chourizo. Dille que viña sin chourizo. Non comes máis, Samuel. O pan deixo para as galiñas. O queso. O pan deixo para as galiñas. Acabastes, vamos. Vamos a Volverá. Nah. Como chove? Joder. Carajo, non sei. Jornalismo. Falando en serio, eu chupo o corazón. Juan. Eu chupo o corazón. O billar. Onde está? Non, eu chupo en serio. Dixete de corazón, non sei. No, Juan, en serio. O billar onde está? Está na porta, está na porta. Está na parte para que esa erva, non? Que tiña erva moi corta. A bola se corría máis. O billar vai xogar Lema hoxe. Lema é máis Pepe de tal. Oíste, Toris. Vamos lá. El Toris, igual que ele, vamos. Mira que dali na televisión. Mira para que o trattore todo va, hai o trattore. Fernando, vamos, vamos. Eu nos marchamos. Non está mal.